Keselong la jong kadai kanam la adu. Kandai ru kebannya lek persya ba kanong se ha ka champion cup. Banlong sai ka sengi khalai trik nok pra hamadan jong ka pulu first ground. Habai kran ba kilat pathai ke buar Shillong Press Club u Assistant General Secretary jong ka Shillong Sport Association uba Samran Sim ula pentip bakajing kun final kanlong hapdeng Shillong la jong persya ya kanong se kebanlong la sai ka sengi. Ula pentip ru ya ki bajob na sai ka sengi kinyo ya kasong pisa ka pralak tingka mar ki barem kinyo ya kasong pisa ka basaulak tingka kumta ka association ka khot ka wer ya ki pajba baginwan saki ya kani ka jingile kai ka ba itanat ka banlong hapdeng ka Shillong la jong ba kanong se la sai ka sengi hapulo first ground Shaka final juga Champions Cup Asia Pasar kata ka Shillong la jong football club ka Nongse Sports Club ida nang ki coach yang berasal tim nang tawa ki kapten yang berasal tim ikmo play hi ka Shillong Sports Association kala stang ikani ka tournament ka batmai hakaba ki champions but ki runners up chombaro ki division pokon food division third division second first but ka Shillong Premier League kinyo Malaysia mata hari Champions Cup kini ka tournament kelas start na ka at South ku Naivin but la sai ka sing kete ka sing ka bakhat ka chi le kai ka khatu final akaba kini berasli tim kini ya ka na ladu penong ka champion ani kata overall champion jom kini ka tournament di kumbakalong hi kini ka tournament ai ku play ki tim morok ki bala wani shimanta ki bala peni shisha ya ki Citra stop jumki ha kaba kalau ka tournament ka itrak na kaji kun ka ba tentang bila mundur mo tim ki division ki baret ki lak bane kun khamba ka division ki bahe dela sha ka sni pat kaji pedu final kan dai ka tim na ka first division kepada ka champion na first division buat ka tim kepada ka super cup champion na ka Shillong Premier League de pada ka difference dari one division mo dan rebel atlet tim bilik tim kita. Lapan kaya bah nang mata kani la ayom bilik kan. Susu ini penting bro. Baru atlet tim kani ka ayom baru mata keempat ma ada cira. Ini kalau kalau internet kalau ketik dik ya kan. Cimut perkat jom kiri football kani ka jelas kejungi. Ku bagi tip ke football kani ka number one sport apa jelas kali ya. Buat lasai aba pai ba ki wan pai begini segi dekat kinwan pai wadi Manusia pada ka nam ladu ne kata champion ha ka di segi dekat pada ka nongse persya ka Shillong la jong de ka Shillong la jong kawan ka di segi dekat la sai ka segi ka final ka Champions Cup ha ka ba ka penyakun ha ka ni ka ayam mentah tentu ya ka Shillong Premier League Super Cup ka Champions Cup kumbakat nutli kijing kun bat hakini kan nutli kijing kun ka job kat wetli bat santli kaya kha kanong se kawan hari ka final na ka first division champion kijing ka Champions Cup lasai ka sini ka final dan banyak ka kat santli kijing ka ka ba ka dan job kat wetli bat kaya kha kawe kijing ka kanong se kumba chupen mau yang ni kaya khat aga jing kaya Champions Cup Shillong la jong kan jing kaya kelas ketik pai ba lasai kaya final hakaba lasai anong la shu banan la jing khat lasai kaya ke sini hakaba ginra kajing rai kaya pedang jing kaya ini baru atlet tim kaya tim ba pengkre ba baru atlet tim ki coach ki babian ki players ki babian ba lasai kawai ke tim kan la chi kumta ladu ba kawai ke tim kan mat ke jing ra ka beningkong lasai kasi de ita yogi jimpetip akan ka por mentah kalian ka jogi ka Shillong Sports Association pila ban macam berkemal ni aila ini division di bawah kata ka second third fourth division ba kin him dun san mut player san mut player pila ban him dun nak kanu ki division ke baki ki kwa ikini player ki baki ki gidan player jing tanah berkomunikasi dia tidak bersimul
Dekat ni kalau shibul ya kita pilih yang kepada kecil kan juga mau persiap ke MLP. Itu nak mana kecil kan mau persiap dari tim food division ke MLP dari tim first division. Kecil kan job ke MLP lain lah. Dari kecil kan itu nak. Itu one batch kecil jadi coba mana bah tab bol ti ko na kanila jigile kan champions cup kung kalau mensahi haru kan kilimat ka wa menta kidan arno ki players ki ba yo kan tab sport ligi go na way player be jo ka mekada police football team punshai lingkoi bolai kan tab nyot ligi go but so way players but uday u player jo ka shilong na jo football club u reward lingkoi bolai yo kan tab nyot ligi go dia ka chance kada u reward hi nomor lasya dah yo banyak kunsut kowe di sini kan telesi ada ulak kuno banyak pada tim Malaysia mo ulak banyak asnan ya ka kusnam top scorer jam kan dia tournament ha ka kan kusnam top scorer dan uta orang tab gol bobon tam yang kan champions cup aja pusat prize money job perlu produser Indonesia ya kan ni ka tournament ini kalian ka juri dan sports association gila penbaik ba ya ka ladu ngen ai ranak bat ka bawan pa kan di saulah Wah, kamlan. Wah, bapai. ka jiwan ki nupin kai te nanti lasai kade gasi ka ba buntam makan ka ayon pat community hi ba boro artri ki team ke la mana yalam shibur ki supporter ta kuma kalau kita ka ji sha bi hi ba kana muse ada ka wei ka team ba khapna mana yalam bun ki nupin kai dari wala kataru sila wala jom balon baka jom ka fan base na kabang supporters jom ka fan na te expectation ka jom ni tum kalon ko ja ka sila kai yang kali nam jom ka nong se bat ka MLP ya ka first division crowd ula ai ka support ko biang ba aka tu sini ala sai kan kampun bat kala betul saka prahan exposure ng pikai na kumanta lasai keski na lasai keski sa boy the gallery ni play ya kabang sedang ai man di tiket na lasai keski te na manen ni chiski klaro tu po niya kalan ka jelang kalian na po hoy na tan po jentia ki omba tikinan yang beryo tiket lasai mo one match keski kan nani ni persyak ba penrung ba ya baru lawan 10 ini lewat tab penrung ba apa dia kena ki dia ba ya kenika Chile kai dia seba khtik parentino most awaited match mo Chile kai baru bila kamal community ba gini ya yo gini sih ya long qualifier lalu ki qualifier dan seperti sama baru bisa skill nomor kan dan qualifier de long wala ling ai kembali expect ki fan sih baru expect ki nong set ki ai 100% apa yang dulu itu ai 100% dan macam macam tu kalau experience pun ini boleh kaya besar di muka pengen bukan lain bukan yang juga macam FC kalau ni ni ai mau be yang punya buat koi hot ni kemudian pengiyo itu pan ni kuning ni final juga Champions Cup mentap sedang ni kalau jong menong great year for us nama bana do insan ngade man vai ka thong re yo man chok no ngai le ba le kai ba ka ni ka Champions Cup ni ka Super Cup ni champion ba ni ka si ka shai ru ni la comment ma ni la long excited bhai ban ye khuni ni ka match wa ka long ka match ka dot ni khun ka nong se team ka baklan re ni ko ka team ru ka long ki ba create but most probably ni realize ka team game team performance they can do but with latest tactical and latest technique mo hikaba sorbo bi ba team hi yo bi kai player i kata kalong consistent jon ki player na do ka SPL hi ba do ka match ba ye ko ni se final ba ni kan hi ban yen ai lo hatam play with responsibility be positive calm ba ni kan hi ba ngin yo ikan job yes ka sai pan kai ban supna re mentang i kalong mentoy ko no bejing don jugi team di balapan be tengkar dan di team di ban siu bai player
Kadai gue kebahagiaan sim ki kena ada ki jom kum no ban sim ni kadai benda ka football ban karier ke jing joki dan makalaban support ya ka jing joki la syai. Tayo ka main strength gue le last game. Ang juman jom kami na kami ya last game na militan. Syai mo stang ka first level. Most probably dari ka first team first time jom la syai. Kung sila project lagi Consistency in mah the game going sila kaya mo kii na lupas tang it is no consistent juga team yang but will come up will try to convert the chance we get ba with the last game miss so many chances no dengan dia banjok goal but we work on more on that this time with non set to convert the chance we get so that we can nyelam ini penyelaman boys at home. The runners-up and the winners of each division of the Shillong Sports Association Football Tournament will get the chance to be part